Nah, nak melihat lah gawean kuitan. Kuitan nih mahancau di kampung. Nah, besi mie lawan duit 10.000. Laki kadesin carian nih gawean mahancau. Hidup di kota kisah hendak sugih terus kada kawan nak kain nah. Nah, paksa kuitan nih angkat hancau nah mahancau bajual iwak nah. Nah. Aku dapat cilai. Nah, banyaknya aku dapat ya. Umanya hadran aja di rumah kada ingat lagi nah. Mengguliming katuju bana bila lalakian nih bakacal nah nih ulihannya nah boleh kan nak melihat sini nah. Nah, kacal di ganyang-ganyang cil. Nah, kuitan nih nakai kada kawah ikam di kota tuh bapiraga anak jadi orang sugih. Kuitan di sini nah. Gawian menukar iwaknya kada sin duitan nah teh nah paksa mahancau dahulu. Nah, iwannya lah. Mau nukar iPhone 14. Aduh sobat tukar iPhone, ikam lain anak orang soge. Jangan tapi hendak meletik ke atas ha. Tapi kak kok nambah situ dah. Pak, kuitan nih. Nah, dimapa lagi hendak mah hidupi. Hendak gaya orang sugih luput jarak kuitan. Nah, tapak saya kayak ini nah kadisin duitan menukar mencari iwak di solokan nih sungai kan. Pengen jual belukar nikah dulu. Ada kau baju belukar sa hektarannya besi belukar. Supan ulun mah mungkin kada kamu nukar. Amun supan paraya menurut telepon orang kada habisnya hendak kayak orang.